yazi ukuthi nginenkinga man. Aginenkinga man. Hey, zaman. Hey. Zaman yedi. Hey, V, what's a lie? Come to here, what's a lie? Isilungu sayisho kanjalo, come to here, what's a lie? Kanti mfana wami awunjene mfana wami. Why ungathathi? Sekuqalile futhi sekuqalile. Kathi zaman. Ngizama ukuthi ngincedise. Ngani? Ukuthi at least ube nomfazi khana ezocontrol. Last time wenza kanje so. Wafuya izinja zama dlabaqana nenkukhu zami. Manje wafuya inyinja futhi ebekade sidla inkukhu zami. Ngicela ume kancane. Yazi bandla. Ebandla leli. Usomna nithatha umfazi ninja. Umfazi wakho uzocontrol izinja zakho lezo. Kanti manje umfazi lasezinjeni ungena njani? Umfazi ngithe umfazi nguye ozocontrol izinja zakho lezo ngoba wena uzwisisi. Ngoba mina mangitshela uzwisisi. Awuthi ngenathi mfana. Unathani ngolapha? Uthi nithatha umfazi wenja mina. Uthi nithatha umfazi wenja. Hayi, awuthi uthatha umfazi wenja. Ngithatha umfazi kwenza ukuthi waye ukhuluma umfazi uhlanza lezinja. Angithi inja zawo zadla amaqanda enkukhu zami. So inkukhu zakho la uzitshele futhi ungakutshela khona. Uma uthi ukukhumbula ukulungisa lokho. Yabona manje uyadelela mfana. Yazi mina bengizama ukuthi at least kanti vele uma umuntu right la ekhanda la ungathatha umuntu waswakini umfayekini wena ezokucontrol. Fazi. Angifazi. Nango ke ngoba wena uhambe ofuna iverefunde le la kuyiverefunde le la kuya la uzana abantu nababili lasuka labaleka lahamba la uchiya so manje yanenze ukuthi umfazi vele akuthatha yikho umfazi owagunda uSolomon ukuthi bani eBhayibhelini labana uSamson owagundwa indoda or Samson wagunda lo oyela nengayizandla lo namandla